dragi obiskovalci, dober večer. Nocoj je danes že tretja skupna predstavitev knjižnice Brežice in duhovne skupnosti Uriš. Baba King nam predstavlja knjigo Eshu in ureditev univerzuma, tolmačila v Jasmina Avdić. Izvolite. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj, v mojem imenu in imenu Baba Kinga. Lepo je, da vedno nas počastite v velikem številu, tako da smo res hvaležni in hkrati nam je to potrditev, da delamo nekaj koristnega za vse. Torej, pred nami je nova knjiga. V njej boste našli svoje potrebe. You will see your mistakes. V njej boste našli svoje napake. You will see your values. Našli boste svoje vrednote. You will see your competency. Svoje kompetentnosti, sposobnosti. You will grade yourself when you read this book. In v bistvu boste lahko sebe ocenili preko te knjige. Se pravi, toliko različnih aspektov je, skozi katere lahko pogledamo v to knjigo, ko jo bomo brali. In sem mu rekla, glede na to, da tukaj je večina vas, ki ste prisotni, niste ljudje, ki bi bili inicirani, ki bi sledili to kulturo, ki bi sledili to filozofijo, religijo, kako že hočemo temu reči. In zato sem ga prosila, da nam pove, na kakšen način bi bila za nas lahko najbolj koristna. Well, I would say everything inside are very important. Torej, vsa vsebina se mu zdi za vsakega posameznika izjemno pomembna. Okay, we live in a chaotic environment. Živimo v kaotičnem okolju. Because our sense of orderliness is very poor. Ker je naš smisel za urejenost zelo siromašen. So, when we are not capable to manage our life very well, whom do we blame? We blame ourselves, but we don't blame ourselves. In kadar naše življenje ni v redu, koga bi za to v bistvu lahko naredili krivega? Edino le samega sebe, ampak vedno se potrudimo najti kakšnega krivca od zunaj. Kako pa sem lahko bolje organiziran? If I'm so anxious, kako naj se organiziram, če sem nestrpen? If I'm so unstable emotionally, kako naj se organiziram, če sem čustveno nestabilen? If I'm too problematic emotionally, če sem čustveno preveč problematičen in nestabilen, I ruined everything. Potem lahko uničim vse. So, these virtues in Eshu is to bring me into balance. Torej, te vrline, ki so naštete v Eshuju, ali pa vrednote, ki jih sledimo, če smo častilci Eshuja, nas dajo v harmonijo, nas balansirajo notranje. So from this balance, I can put my life in order. In ko sem v harmoniji, ko sem zbalansiran, potem pa lahko uredim svoje življenje. Eshu says what? Eshu pravi kaj? A smart person pametna oseba wins only once. Zmaga enkrat. Intelligent person wins always. Inteligentna oseba pa zmaga vedno. So if you want to win always, you have to be intelligent. Torej, če želimo zmagati vedno, moramo imeti dober razum, zdravo pamet, torej biti inteligentni. What really attracts me also in Eshu tisto, kar ga zares privlači pri Eshuju, is the possibilities to explore my good sense. Je možnost razviti zdravo pamet. And to prison my smartness. In zapreti na varno njegovo pamet. Like for instance, I always teach my children, don't be smart, never be smart in your life. Tudi svoje otroke vedno uči, ne biti pametnjakovič v življenju. Okay. If you want to prosper in life, če želimo v življenju napredovati, you must be generous. Moramo biti darežljivi. Generosity is a virtue. Darežljivost je vrlina. Okay. Many people just want to receive. Mnogi ljudje v življenju želijo le sprejemati. If you don't learn how to give, če se ne naučimo dajati, you will not be good to receive also. Nismo niti dober tisti, ki sprejema. Many people, they lose their chance in life because of their characters. Mnogi ljudje prav zaradi svojega značaja izgubijo določene priložnosti v življenju. I studied very much Eshu to avoid this in my life. In prav zato se je posvetil študiju Eshuja, da bi se izognil temu v življenju. Success starts with woman's character. Uspeh se začne s človeškim značajem. It is not morality. In ne želi nam držati nobene moralne vzgoje. Ne gre za moralo. If I maltreat you,
you find another way. Gre za preprosto dejstvo, če vas bom jaz maltretiral, boste šli drugič raje drugam. Okay. If I treat you good, Če bom spoštljiv in lepo ravnal z vami, I increase my possibility to have you behind me. si povečam možnosti, da boste prišli tudi naslednjič. It is an abstract question, but like in how people behave, what is the main character of our nation and so on. Torej, rekla sem že 12 let prihaja sem in me zanima, kako opaža Ešuja v slovenski družbi. Torej, kako uporabljamo njegove vrline, ali jih spoštujemo in kakšen značaj imamo največkrat oblečen. We have to admit one thing. Slovenians are extremely spiritualized. Tisto, kar mora prvo priznati, je, da smo Slovenci izjemno spiritualen narod. Unfortunately for me, Na njegovo nesrečo ali na njegovo smolo, Slovenians are the few people whom I met in my life dedicated to improve as a person in life. in Slovenci so redka nacija, ki jo je spoznal, da smo zares zelo predani temu, da želimo izboljšati svoje življenje, izboljšati sebe, zato da bomo imeli boljše življenje. You know, I've told you several times this. You are a witness of what this statement I gave now. Through the dedication of people studying, trying to improve their mind, their sense, their vision, their temperament, to be a better person in life. This I have to admit. Mnogi, ki smo z njim že vsa leta, odkar prihaja, smo žive priče temu, da vedno poudarja to, da ljudi, ki bi bili tako zelo predani študiju filozofije ali pa ki bi počeli toliko različnih stvari za to, da bi izboljšali svoj značaj, da bi izboljšali svoje vedenje in posledično tudi svoje življenje, malo je takih, kot smo Slovenci. You know, this is true. In res to nam mora priznati. Because you translate me, so you know what to translate for people always. Torej, jaz ga že 12 let prevajam, zato vem, kaj prevajam vsakokrat. Not that, a black guy came from Africa and he was throwing us some honest, sweet words. No. Tako da, to je že toliko let ponavlja, da ne moramo reči, zdaj pa prišel en iz Črne Afrike, tudi on vaš črn in nam je par medenjakov dal, da bomo veseli. This is not from impression, it's from experience. Torej, ne hvali nas na podlagi vtisa, ampak na podlagi izkušenj. So, Baba, I would like you to tell us how this book was born. Torej, kako se je ta knjiga rodila, glede na to, da je zelo obširna. The conception of Eshu book took 20 years. And the beginning of the interest in writing about Eshu was because I'm devoted to Eshu. That is the principle of order and organization and patience. Knjiga je nastajala 20 let in Baba King nam je povedal, da je tako obširno delo bilo mogoče izvesti le zato, ker je on sam zelo predan energiji Ešuja, torej redu, organizaciji, disciplini, potrpežljivosti in toleranci. So inside it is also a lot about Yoruba values and virtues. So can you tell our readers something more about this? Noter je tudi poglavje jorubske vrline in vrednote, zato sem ga prosila, da nam pove malo več o teh vrednotah in vrlinah in pa seveda o razlikah, ki jih on opazi v zahodnem svetu. And also the difference in values that you notice in the Western world. Well, values are universal values. Virtues are universal value. And in Yoruba philosophy, if you don't have good values, you cannot succeed in life. Vrednote in vrline smatra kot nekaj univerzalnega, ne strogo jorubskega. Ampak dejstvo je, ne glede na to, kako so prilagojene glede na teritorij, smatra, da brez vrednot in vrlin ne moremo preživeti. So by this, when you read Eshu book, you will discover important values we need to have a better life. In ko bomo brali Ešujevo knjigo, bomo odkrili pomembne vrednote, s pomočjo katerih se lahko izboljša naše življenje. All these values are from the primordial time in Yoruba African culture. In vse te vrednote so prisotne že iz pradavnine v jorubski oralni kulturi. Which are applicable for any human beings in any culture, in any environment, at any time.
In kljub svoji prvinskosti so še danes uporabne v katerikoli kulturi, v katerikoli filozofiji, za vse ljudi, ob kateremkoli času. We may say the values in a shoe, they are universal values. Ešujeve vrednote so v bistvu zelo univerzalne vrednote. It is very easy to understand, but it's so difficult to adopt. Zelo lahko jih je razumeti, zelo težko pa si jih je privzgojiti. For instance, everybody dreams to be a good person in life. Vsi sanjamo, da bomo dober človek. Everybody dreams of doing everything decently. In sanjamo, da bomo dostojno delali svoje delo, da bomo dostojen človek. But in practical aspects, people failed. V praktičnem aspektu pa nam pogosto ne uspe biti tak, kot si želimo biti. Because one thing is the theory, Ker ena stvar je teorija, another thing is the practical aspect of what we say. druga stvar pa je praktični aspekt tega, kar govorimo, da bi radi. Because when you study a shoe, you will discover that you will incorporate into your life some certain virtues that are vital for your surviveness. Ko bomo brali to knjigo, bomo videli v njej napisano o določenih vrednotah, ki so osnova za preživetje človeškega bitja, ne glede na to, kje se nahaja drugi. A shoe is the energy of discipline. Ešu je energija discipline, It is the energy of organization. je energija organizacije. Organization is not to put a file step by step. In pod organizacijo ne smatra tega, da imamo svoje spise urejene po abecedi. To do this, nobody need to think, nobody to be intelligent. Za tako urejenost in organizacijo ne rabimo nobene inteligence in ne rabimo nobenih posebnih sposobnosti. But how are we going to organize our life Kako pa bomo organizirali svoje življenje, between our limitations, glede na naše omejitve, ki jih imamo, our dreams, glede na naše sanje, our possibilities, na naše možnosti and our realities? in na našo vsakdanjo realnost. So a shoe gives us this wisdom. Ešu nam da to modrost, ta smisel za organizacijo. The discipline is not the discipline of time. Disciplina, ki jo mi negujemo, je disciplina časa, disciplina ure. It is not by the punctuality. Ampak pod disciplino jo Rube ne smatrajo točnosti. Discipline means my capacity to break myself, to monitor myself, to discipline myself, to be more decent. Torej, disciplina ni to, da sem danes ob 18. uri začel s predavanjem. Disciplina je to, da sem v stanju disciplinirati sebe, včasih tudi preko svojih omejitev, zato da držim svoje obljube, zato da sem boljši človek. You know, when I don't gossip about my neighbor, about my friends, that is to be disciplined. In ko recimo ne opravljam in ne govorim grdo o svojih sosedih, o svojih prijateljih, že to pomeni, da sem discipliniran. So we learn from Yeshua, my research from Yeshua, Njegova raziskava, ki jo je naredil o energiji Ešuja, that we need to be disciplined, nam da modrost, da je potrebno biti discipliniran, be responsible towards life, biti odgovoren do življenja, because in this universe, zato ker v tem univerzumu we are not here to change the universe. nismo zato, da bi spremenili ta univerzum. But if we can improve as a person, Če pa sebe uspemo izboljšati kot osebo, if we can be disciplined with the right values of what we want so good for our lives, če smo lahko disciplinirani, če dosežemo disciplino pri stvareh, ki so pomembne, ki jih želimo za svoje življenje, this life, this universe would be without war, without any turbulences, and peace will reign forever. če bi to uspeli doseči, potem v tem univerzumu ne bi bilo več vojn in mir bi deževal na nas. Men invented war. Človeško bitje si je izmislilo vojno. Men invented weapons. Človeško bitje si je izmislilo orožje. Either gun, Bodi si puško, either štolo our wicked tongue, ali pa naš zlobni jezik. or our wicked way of doing things. Ali pa zloben način, na katerega delujemo v življenju. So it is possible to reinvent and to invent a better approach towards life. Zato imamo na srečo še vedno možnost, da si izmislimo nov, boljši način, kako bomo funkcionirali v življenju. That is if we wish to put this life in order. Če želimo seveda svoje življenje postaviti v red. In human modern history, V moderni človeški zgodovini everybody says, without some men, there will be no war. vsi pravijo, da brez določenih ljudi ne bi bilo vojn.
Okay, and some people says, thank God that we had a men like Gandhi, Drugi Mandela, spet govorijo, hvala Bogu, da smo v polpretekli zgodovini imeli Gandija, Mandelo, Martin Luther King, Martina Luthera Kinga and some other ones in še nekatere druge, that are symbols of peace, ki of so order and simbol harmony. miru, reda in harmonije. Why did you say that it would be nice to translate this book also in Slovenian language? Any special purpose? Yes. Kakšen poseben namen, kakšen poseben cilj, ki ga je želel doseči s tem, ko je dal knjigo prevesti tudi v slovenski jezik? Well, in Orisha African philosophy, we call this planet a universe. V Oriša, jurupski kulturi, ta planet imenujemo univerzum, Where there is no border, kjer ni meja, no boundary, nobenih omejitev, no different race, ni različnih ras, no necessity to qualify people by gender, ni potrebe po women. tem, da bi ljudi okarakterizirali po njihovem spolu, moški, ženski. we are all the same. Vsi smo enaki. And Zalno. it's irrespective of your religion, of your culture, In of your resnica citizenship. je univerzalna ne glede na to, meščani katerega mesta smo, pripadniki katere religije smo. So this is what really motivates the publication of this book in Slovenia. In to je tisto, kar ga je motiviralo k publikaciji te knjige v Sloveniji. And also because most of the readers, they want something innovative in their minds. In pa večina bralcev želi nekaj inovativnega za svoj Okay, to trigger out, to bring out all the values inside them. Nekaj, kar zbudi ali pa na plano potegne, pritegne vrednote in vrline znotraj njih. It is a book to reflect about. To je knjiga, ob kateri se bralec zamisli. Okay, I will say, apart from the Slovenians, for any human beings, for interrelationship is a basis of human relationship. Je baza medčloveških odnosov in zato bi bila koristna za vsakogar. So we also have our Egbe Orisha, V Sloveniji imamo tudi skupnost, ki se Okay. imenuje Duhovna skupnost Oriše Which energije is- narave, a large group of people ki je v 12 letih zrasla v zelo veliko skupino ljudi, that has interest in studying such a subject like this. ki ima velik interes študirati take teme, kot je Ešu. Okay, this is also one of the factors that motivate the Tudi publication. to je here. eden od faktorjev, ki me je motiviral, da smo knjigo prevedli v And slovenščino. also the hope that we will have some new readers that will find in African philosophy so many answers for your questions. Motiviralo pa nas je seveda tudi upanje, da bomo pridobili nove bralce tudi v Sloveniji, ki bodo na nek način našli nekaj v tej knjigi, da bodo lahko izboljšali svoje življenje.